Hey, stop here namusi. Wabuya futhi. Ngabe mzana. Oh, wabuya. Ngikhothi yawona namusi. Wakoma kodwa abadala bekebelawa futhi fi. Ubona mina neba ngabo. Ngazabona. Bakuze baziliwa. Abe matangana. Wathi wabuya. Sokufisa abantu kutongo. Mzana ngaba ngabe. Hayi sokushukisa. Siyabona. Sokushukisa. Arhumule, atakuwe. Ringadzura pasi. You have the right to get your private representative, or you can get a state lawyer. Vana pfanelo dzavo dzo ṱoḓela vhulawari yavo ya tshidzumbeni kana vhavidzani va vhaini vane nga tea time vha mbo ḓi ri ho vhifha kha vha to shavha. Before proceeding, can you raise your right hand and say, Lord, help me, and tell the truth, nothing but the truth? Ri sathu isa phanḓa kha vha imise tshanḓa tshavho tsha nyaula vha ri mudzimu kha vha nthuse a vha nthuse ndi ambe ngoho. Mudzimu nthuse ndi ambe ngoho fhedzi. On your last court appearance, you have been sentenced 4 years 3 months imprisonment. Nga senguluso yavho yo fhelaho ngeno khothe vho fhiwa tshigwevho tsha miṅwaha mina na miṅwedzi miraru. Your account was as follows. Milandu yavho na zwigwevho zwavho zwo vha zwi tevhelaho. Count 1, calling SABC Levu, something that it cheated in the middle of the night, 15 months imprisonment like Jacob Zuma. Mulandu wo thoma vho fonela SABC Livu vha mudza uri upfi mutsherere tshithu tsha u ḽa khuhu vhukati ya vhusiku nga awara ya 2 nga madautsha izwo vho fhiwa tshigwevho tsha miṅwedzi ya 15 sa vho Zuma. Count 2, selling more than 270 stands, in which each stand is being occupied by 4 people, 1 year's imprisonment. Mulandu wa vhili u rengisa zwitentsi zwa maḓana mavhili fusumbe hune tshitentsi tshithihi tshi waniwa nga vhathu vhana izwo vho fhiwa tshigwevho tsha ṅwaha muthihi. Count 3, selling an agricultural land while owners know nothing or receive nothing about it, 2 years imprisonment. Mulandu wa vhuraru u rengisa masimu vhane vha 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 sa zwiḓivhi ngeno vhane vha vha fhedza vha si wane tshithu miṅwaha mivhili vhedzhele. Count 4, calling SABC Levu and tell him onion out of the throne. Mulandu wa vhuṋa u fonela SABC Livu vha mbudza nyala swoba vho roliwa tshidulo. When the court proceed, we also found out you came with your mother. You are not the real chief. We also give you a new name, Murito Sikumbu. Khothe ya ri tshi sedzulusa lwo fhelaho ya wana uri vhana vha tou vha luranga. Ya dovha ya sedzulusa ya wana uri vhone a vha ṅwana wa musanda a vha musanda vhone. Vha fhiwa na dzina ḽiswa ḽine vha ri ḽi pfi Murito. On the letter brought here by legal representative, they indicate that I must grant you bail due to the following. Kha luṅwalo lwo ḓiswaho nga vhoramilayo vhavho vho sumbedza uri kha ri vha fhe beiḽi ro sedza zwi tevhelaho. You have a lot of goats, Vha na mbudzi nnzhi, too many nyatsi, due to salt, your family is in danger. vha na vhaṱanu ni vhanzhi nga ndavha ya muno muṱa u ḓo sala u khakhathini. Since your arrest, no one is hunting Cheji. U bva tshe vhane vha fariwa a hu na muthu ane a khou zwima tshedzi. Since your arrest, there is no smell of marijuana in Chirenjeni. U bva tshe vhone vha bandita dzhele a hu na munukho wa mbanje ngei hune vha dzula hone Tshirenzheni. Now to your representative, can you prove to this court that if we give this Babarik a bail, he's not a high risk to flee from South Africa like Bushiri? Vhone muimeleli wa musanda vhone vha nga kona u sumbedzisa khothe uri avha musanda wavho vho lugela uri vha wane beli nao
kana vha ḓo shavha sa Bushiri vha ya ngei Malawi. My Lord, I promise he will never run away. He don't have any document so that he can run away. Only document that he had is a birth certificate, and he don't know where it is for now. When proceeding, again, can you convince this court that if we give this Babarik a bail, the old chief of Chirenjeni, he will avail himself when the court need him? Vhone vha nga kona hafhu futhi u sumbedza khothe uri ava musanda vha tshi ṱoḓiwa vha ḓo wanala na nahone nga tshihaḓu na. My Lord, if you can see, he's Madala. His slogan is, every time is tea time. You can find him anytime that you want. Even if you can call him around 12 o'clock a.m., you will find him. I think he's a witch. 12 a.m. Where did you study your law? Who can look for a person at 12 a.m.? Where did you study your law? I study my law on the Univen. So, I don't know if you can give me time to talk with my client. Okay. Hey, Msanda. Wana mnamela bo. Atina na chitu hapa. Mwanangu. Izila simizira ngenda wozibona. Ndazibona. Anga bulu kupela simbiwona. Ndishitoka bana kudzipala mini. Abe ngusoze umunengeza kwambala ndikasizikone izvi. Ne matina angu anozvikudele zvitu. Kasila pasi zvazisiwo zvitu. Asiwo. Zvinongori ngandana mubhadhera ine zvinorodheresa. Andiyuri kamasi. Angori ndazvitopedza chikoroi. Arenda valiwa makesi. Ndichipedza ndatobuya rangu tu. Atobya rangu tu. Ndotofupa matsimbi ane. Anga pala matsimbi anoni. Ridofunda. Zvitadzo ndiori vambara. Uri kwamasore. Achi mask masore. Ukupfipa ngashava. Ukupfinde ngashava. Ukupfipa sore. Hai. Avangashava. Ridofunda zve. Okay. My Lord, you can proceed. I'm done with my client. The court is convinced and your sentencing is hanging in these terms. Khothe yo dzula ya sedzulusa ya wana zwo fanela u fhaya mulandu wavho ya fhedza ya vhafha na baiḽi fhasi ha maga o tevhelwaho. Term 1, Section 6, Act 4 of 1993. Mulayo wa vhurathi ndayotewa ya vhuṋa yo bvaho nga gidi ḓaṱahefuṱaheraru. Every day you must wear a red coat, whether it's rainy or cold, cold, or whether it's changed, rain on. Ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe vha tea vha ambara dzhasi ḽa mvulani. Wa fhisa a u fhisi, wa rothola a u rotholi, ḽi tea u dzula ḽi muvhilini. Term 2, Section 3, Act 42 of 2005. Mulayo wa vhuraru ndayotewa ya vhufuiṋambili yo bvaho nga gidi mbili ṱhanu. You are not allowed to breathe outside air, the air which is permitted to you. You breathe the air which is inside your house only. A vha ngo tendelwa u fema muya wa nnḓa, vha fema muya wa dzharaṱani yavho fhedzi. Term 3, Section 13, Act 2 of 2012. Mulayo wa fumiraru ndayotewa ya vhili yo bvaho nga gidi mbili fumimbili. Always put sunglasses even at night, and don't forget to put a mask even when you're sleeping. Vha tea u dzulela vho ambara mangilasi o thivhela ḓuvha na u ambara mask na musi vho eḓela. Term 4, Section 12, Act 1 of 2016. Mulayo wa fumbili ndayotewa yo thoma yo bvaho nga gidi mbili fumirathi. You are not allowed to and people see the tears on your eyes. A vha ngo tendelwa u alamula vha bvisa miṱodzi, vha vhonala vha khou alamula vha bvisa miṱodzi vha khou vhuyela zwitokisini. Term 5, Section 23, Act 2 of 2008. Mulayo wa fumbili raru ndayotewa ya uvhili yo bvaho nga gidi mbili malo. You are not allowed to eat meat with bones. A vha ngo tendelwa u ḽa ṋama na marambo.
Don't be like Murepa from Shayandima Mizo, who eat chicken feet and swallow the bones. Vasongodita Mreba wa Shandima Mizo. Onola makwanda na marambo apedza amamira. You can go and take your money for bail. If is there anything, we'll call you back to court. Vangaya vajia chelede vabadila beli yavo vatua. Karona zimwe rido vavidza vavuya court.